Evar baş, dem baş, hevarın necayet, hemaşevarın heja, endamê Komîteya Rêvebira PKK Murat Karayılan do roja 16 kanûnê ji Stêrk TV re axivê behsa gelek mijaran kir, bêguman her tiştekî got mijara nûçeyekê ne lê taybet li ser rewşa li Rojava û Sûrî tiştên gelek girîng got, planên Tirkiyeyê behs kir, her wiha bang li partiyên Kurd kir ku di vê pêvajoyê de bibin yek. Bang li PDK, YNK, PYD di serî de navêvan her sê partiya got û hemû partiyên çar aliyê Kurdistanê û hemû pêşengên Kurdan û hemû gelê Kurd kirin Murat Karayılan çima ji ber ku Karayılan got eger em nebin yek jî pêwîst e di demek wiha da di serdemek wiha da diyalogek hebe hevkariyek hebe bi taybet ji Rojava Kurd dibe di mala xwe da bibin yek û bi planekî hevbeş bi fikrek bi planek kolektif biçin Şamê. û ev daxwaza Karayılan ji aliyê gelek Kurdan ve ji aliyê hemû gelê Kurd ve dê pejirandiniya rastî. Herkes dibe pêwîst e ku partiyên Kurd, rexistinên Kurd, kesayetên Kurd, hunermendên Kurd, medyaya Kurd, siyaseta Kurd vê demê de bibin yek. Baş e, Karayılan çi got? Em ê behsa viya bikin û ji dengê wî li guderê bikin. Her wiha Karayılan behsa hebûna PKK ya li Rojavayê Kurdistanê jî kir. Jê pirs hat kirin, got hûn li Rojava hene an na. Murat Karayılan jî bersiv da vê pirsê û got em wek rexistin, wek partî, wek PKK li Rojava tune ne. Çima ev girîng e ji ber ku hin kes bi taybet dewleta Tirk ama hin kesên guhrat vên em Kurdin jî ku hin kesên mixabin di nava ene kesê de ne hêjî wisa dibêjin PKK ya ji ber vî filan bêvan. Karayılan bang li wan jî kir û hevcenakê hûn bi devê dewleta Tirk biaxivin. Ji bo ene kesê banga Şeyx Murşîd Xeznewî jî heye, em ê li banga wî jî guhdarî bikin, kam pêşî lê binerin Murat Karayılan bi taybet ji bo hebûna PKK derbarê îddia û gotegotên derbarê hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê çi gotiye em li vê guhdarî bikin paşê em ê lê din guhdarî bikin. Em li roj em eşkere îlan dikin. Em li Rojava wekî PKK tune ne. Yani dibe em aşkere dibêjin, beriyê pirsek cevap kirin, dibe em aşkere dibêjin em li Rojava wek PKK tinin. Baş e ev tê vê mane ku bandora PKK li Rojava tune be ya jî PKK hiç neçûye Rojava, Karayılan dewama axaftina xwe da wiha dibêje. Li Rojava bi tir rexistinan ra tekîlê me rexistinî organîk tune ye. Yani em kingê çûn û kingê hatin herkes dizane. Wexta ku Daeş hat hicûm kir, em çûne Kerkûkê, em çûne Hewlêr, em çûne Mexmûr, em çûne Şengal, bêguman em çûne Kobanê, em çûne Rojava. Ama em vegeriyan. Niha ji vir da tev bige. Belê. Yani Karayılan dibêje em wek PKK li Rojava tune tekilî me tir rexistinekî reş tune teyî Tirkiyeyê dibêje tekilî vana PYD re ye PGR ne her wiha wextê şer ji xwe çûn wextê şerê Daişê çûn Kobanê jî bi sedan şehîd çêbûn ev tiştekî veşar dînîne lê dema piştî şerê Daişê qediye em vegeriyan. PKK li were ne wergoy. Tiştekî werga nîne. Belê. Di dewama xwe de Murat Karayılan dibêje xelkê Rojava belkî partî û rêxistinê Rojava ji pêguman ji fikrên rêbera po bi bandor bûne. û li Amerîka Latîn jî, li Avustralya jî, li Awropa jî li gelek deverên cîhanê gelek kes ji van fikra bandor dibin û di çerçevaya vê fikrê de, di vê felsefê û paradigmayê de xwe rexistin dikin li Rojava jî pêşketinên wiha hin. Ev mesele hat famkirin. Niha derbarê ene kesê de ji ber ku van tişta ene keseyî jî dibêjin ji ene keserekî dibêje Hakan Fidan dibêje, İbrahim Kalın, Tayyip Erdoğan dibêje. Hin kesene mesela ez davî jî bêjim Abdülhakim Beşar. Nizam êdin. Yani biçin qamişlu ana dêrikê hesekê kes silavê nedêwan, kes li qaveyekê çayekê nedêwan, vana dibêjin lazim e ku PKK, PYD tekiliye bişev qut bike
PKK sanki ne Kurdun, sanki zar kesin ki nava PKK'de ne zararı Kurdanın. İşte mesela division Karayılan burada heneki basa ene kesecid ki o basa muhalefeta girede Tayyip Erdoğan'a Suriye jber ku ene keseci perçe ki ve dike. Feda tmofi Kürt pırzede nine. Ama cardiji evek vasa hebu. Yani daxazeki vasa hevldani henek haliye hebu. Fakat neha itilaf bixal valahi ket. Yani jber ki çehizi xwaji tune bu. Kesi jede negirtin dikkati. Ve ev neha دبن نوع خواجی بگویند جبر نوع وان ائتلاف یعنی مخالفت اینها مخالفت کید کی بکنه رژیم و بعث و رژیم و بعث و اسد نه نینه مجبور ام نوع خواجی بگویند یعنی الوالهی کتن جبوه دو مرو بزن به دور دادی خیر نینه جبوه اف رای داره انا کسی جوانا هنک وکی بردف که ترکی وکی بردف که شر تایبتی ترکیه داخل دبه وی زمانی بردن وی زمانی ماشتا کتیت وکی پارزر ترکیه بی رابی بردفکه ترکیه بی اوش خود دولته که هگومونیک و دولته که زور دست و کد خوازه همه کردان تو نبکه تو وره بره یی وره سر هولا خواه ور سر مالا کرد بس هدی و خدمتی خلقی کرد ادی هنه کی کرد ببین یک خدمتی خواه بکن راست وای و هم هیوی دکن دفاع چارچوه دا سری دا بله نهاج بو انا کسی زیده گوتن حفجانا که بره خود درباره ده مسئله دا امجی گلک آخوی بون و هر کس آخوی بون جبر که روش نها روشک نویه گلک هست دبیشن ام تشتی بره دفتره بره بگرن تشتین بره بحث نکن حفجانا که انا کسی و پیده و نظام کی بوی یک قرایلان جویه دبیجه حفجانا که بوین یک بره همو رخصتن پارتی کسایت السر فکری خوبن برا خودی آجنده و فکرین جدا بن لی برا لسر اساسین بینگهی لسر هن بیوانین اساسی ینج بو مافین گلی کرد ببین یک یعنی مثلا لسر چید کارم ببین یک لسر ستاتویا کردان الروجاوای کردستان ببین یک یعنی پیاده ایروهیه سبتون است 10 سالدن پیاده تنه 25 سالدن تنه به پارتی یک دنه به هبه لوی کرد هبن بیوسته که سوری ستاتوی کردان هبه انا کسی هن کسین اله کسی دبیجن چه یعنی هن رای داره وان دبیجن نه لازم تشتین ترکیه پیک بره بنر نه تنه کرایلان نه تنه عالیه کردان یعنی همو کسین که کردن مثلا انا همه دکتر شیخ مرشدی خزنوی گداری بکن که اندامی مالباته که هجایی لروجاوای کردستانه و نه تنه لروجاوای کردستانه لطواهی کردستانه یعنی کرد هموش و مالباته را رز و حرمت دگرن او بخوشی که نه اندام پیاده و گرک جرا پیاده رخنت که رخنوی هنک جیدانن و بلکی پرانی رخنوی جیدابن بین رج بو انا کسی چه بجد به واجوه گوهادا گرنگه ایرو شر مانو نمانه تفگرا می سیاسی ایرو افنا کوکین گودناف دست ودنه اج انا کسی رد بیجم وند بیجن ام ناخوازن ببن شریک خرابی و کماسیه ریوبریه ازم وام مرشد کره معشوق خزنوی از گارانتیه دموا از ضمان دموا و نشریک قنجی و نه خرابیه ای ریوبریه نه زیادتر ام دیرو کا و ناس دکن گو ون دجی ویره و بریه بون افنا اگر اف آستانگیک بجوره اف آستانگیه هانا ام وک ملت کرد امش ورا گوی گارانتیه بکن مخابن ون دکارن حمک ماسی جولانی ون جبیر بکن یعنی ون جولانی ددن جبیر کرن گو جولانی جبهة النصر او بو ایگو بری گو داعش ایریشی کوبانه بکه جبهة النصر بو ایریشی کوبانه کر جبهة النصر او بو ایگو ایریشی سریکانیه کر جبهة النصر او بو ایگو خلق مل سریکانیه کشتن و مال و تالان کرن ایرو ون جویره پاکیجیه دکن ایرو ون جره متیاجی دکن ون حاضرین گو ون دسته خو بخنه دسته ویده
لێ نکارن دەستێ خۆ بخرە دەستێ برایە خۆدا حەیف و سەد جاری مخابن گۆتەفگەرا مەی سیاسی گەهشتە ئاستەکی گۆ هەستێ نەتەوی دلێ ملەتێ کوردە دشکێنێ. بله yani usar rast takip ekim birbirine çi bêje. Hevcêj gotin re nahêle. Binir nihal Sûriye heteşe ku berê El Nusra bû El-Qaide Daeş dünya alem dibe tamam vana berê hinek xeletî kirin niha însanên baş in herkes çi silav zidê wan. Hakan Fidan çi dibêje dibe ki rêveberên YPG'ne fermandarên YPG êku ji Sûrîne jî dibe vî welatî biterkînin. Colanî serokê heteşê dibe kesên ku ji derveyê hatine alîkarî daneme em ê wan bikin welatiyê Sûriyê Hakan Fidan wek xwediyê Sûrî daxive û mixabin hinek berpirsiyarê peyê enekesê jî diçin heman gotina dibêjin. Bêguman divir da ez behsa hemû endamên enekesê nakim gelek ji wan ji vî tiştî aciz in û dibe aciz bibin. Hemû kesên alîgirên enekesê divê ji vî tiştî aciz bibin. Enekesê jî niha rast yani hatiye ber deriyekî îmtihaneke tarîx li ser wan tiştekî pir girîng ferz dike eger vê carê jî şaş bikin êdî gelê Kurd tijara wan afû nake. û niha Murat Karayılan ji xwe bang li hemû behsa enekesê kir niha em li gotinê Karayılan yê derbarê banga ji bo pedekê yenekê peyê de û hemû partiyê din bikin. Li hember va siyasetên wisa ê nerast ku naxwazin Kurd cî bigirin teqez dibe hevgirtî bin bi şêwazekî hevgirtî bin stratejiyeka xwe yê hevbeş hebin. Ji bo ve ez niha va serdemî girîng da dixwazim ji bo tevayî berpirsyarê siyaseta Kurd ango tevayî serok û hevserokê siyaseta Kurdistanî di serî da seroketiya pedekê, seroketiya yenekê, seroketiya peya de û her çarparçiyê Kurdistan seroketiyê tevayî partiyan, rewşenbîran, hunermendan heme kesên xwe berpirsiyar dibînin banga me ji bo hemyan heye vî demî dîrokî de her kes bi berpirsiyar tev bigere. Ango wisa di seknê xwe heya nihayî da israr nekin. Kes wisa cudayê fikir îdeolojî ji bo platformekî da bibin yek nekin asteng. Berjewendî hizbî ne dibe berjewendî netewî tiştê esas be. Yani herkes vî demî da dibe bi berpirsiyar nêz bibe. Weke me got yani yekîtiyake rêk û pêk çê nebe cî lê dibe diyalog hebin. Nêzbûn hebe. Mesela anha li Rojava ji bo ku gelê Kurd wir li valaheyê nekeve. û gelê Kurd li wir yani ne zayıfe derfetê xwe hene. Ama ji bo ku serkeve dibe her parça her siyasetmedarî Kurd piştewanî bike. Înha mesela riya sêmalkê na hîna girtiye. Ve çawa bêîza kirine. İşte dibe ev tiştana rabin. Yani va demî wisayî girîng da di navber Kurd da wisa ew qutbûn nebe yani. Hewceyî bi vê heye dîrok vî tiştî ferz dike. Bele, dîrok vî tiştî ferz dike lê belê divê gelê Kurd, hunermendên Kurd, rewşenbîrên Kurd, rojnamevanên Kurd li benda partiya jî nemîne. Bêguman ev banga Karayılan pir girîng e dîrokiye û divê partî taybetî partiyê ku navê wan derbas dibin bersiv bidin vê bangê. Yani mesela PDK, Birêz Barzanî ji bo vê bangê çi dibêje? Dîsa her wiha yeneke, daxuyaniyê yenekê hebûn. Li dîsa Birêz Bafil Talabanî ji bo vê bangê çi dibêjin? Ji ber ku li Rojava bi taybet jî hin kom û partiyên ku girêdayî PDK ne hin. Ev partî, ev kom, ev rêxistin, ew ê li gorî berjewendiyên netewî gelê Kurd tev bigerin, an jî ew ê li gorî ajende û daxwaz û perspektîfên dewleta Tirk tev bigerin. Divê ev baş were zelalkirin û em hemî jî vê yekê bişopînin bi zimanekî êrînî biaxivin kesên ku hat ser vê xeta netewî hat kesên ku hat jî lazim e nê ji bîrkirin were rexnekirin û di tarîxê da
were nivîsandin. Vê kabî min xêr û xweşî da bi xatirê ve êvar baş.